ya aliamoro ali Ujao kuitolisie habari zenu hata pia kulia niongelea mkono mingi pamoja na kijana wengine lakini ya mutiao na roho artist sabe kwenda ewe tunaenda kumenya ando ya mambo watu wanataka kusini dia haya brothers and sisters ndio tutaendelea kujuana zaidi before hii program iishe sawa lakini usingai moto ego kuna nguo atero sio kuja tena kijana sale mdogo usiyakubali mashinda potelea mbali sana sana ukimbilia pole sana shambia pole sana pole sana shambia pole sana pole sana shambia pole sana courses nyingĩ igĩkwo koguo mũndũ no acenjie mũtũrĩre wake ndũbatiĩ gũikara oro ũguo nĩũbatiĩ gũcenjia nĩũbatiĩ kũmenya rũciũ rwaku rwĩna bata na rũciũ rwaku no rwagĩrĩre koguo ndũkanaigua ũgĩkua ngoro na tondũ niĩ no ngorwo na mohoro maingĩ mũno ma kũheana reke nginyie hau mũkoragwo mũkĩmenya there is hope in this life nĩ sawa mũiguage ona inyuĩ tũkire kũmuonia atĩrĩrĩ nĩtũramwĩciria na nĩtũmwendete na nĩkĩo tũkire nĩgetha mũmenye atĩ rũciũ nĩ rwagĩrĩru gũkĩra ũmũthĩ. Ngai amũrathime. Na leo tulikuja huku Mwea kushirikiana ama kukua na siku njema na watoto ambao wanaishi kwa streets, na for sure tumepata hawa watoto ni wengi sana. Kuna wale wametoka nyumbani kwa sababu ya violence at home. Kuna wale wazazi wao waliaga wakabaki bila guardians. Na kuna wale pia wanatoka kwa sababu
ya ukosefu wa chakula ama basic needs. So wanakuja kwa streets. Na kile tumeona siku ya leo ama kile mimi mwenyewe nimeona, kuna wasichana wengi sana ambao wako kwa streets, na saizi tunaongea most of them wako na mimba, na ni mimba za mapema. Ukiangalia hata hawajafikisha 15 hawajafikisha 18 years na already wako na mimba. Kwa hivyo kile mimi ningetaka kuuliza serikali ya county government ni kwamba wahakikishe ya kwamba hao watoto wako streets, kama hao wasichana wako na mimba, wanaweza tumia hata wale CHPs wawafikie na wawaelezee njia maybe za kupanga uzazi na ama kuabstain and all that, at least to minimize that early pregnancies. Kutoka tuanzishe hii kikundi yetu, hii ni mwaka ya 2 na tumefikia, tulienda kwa Home for the Elderly Sagana. Hii mwaka tumekuja kukua na our street families wa Mwea. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunafanya kwa mwaka, mara moja kwa mwaka, na huwa tunaangalia zile groups ambazo ziko vulnerable. Hao ndio sana huwa tunaangalia na tuone kama kuna vile tunaweza wasaidia. Kiugo kĩrĩa ndĩngĩmwĩra nĩ atĩrĩrĩ, kwĩyenda kana na gĩthũngũ ĩtagwo self love. Wona weenda we mwenyewe gũtirĩ hĩndĩ ũkona mũndũ ũngĩ akũmenete. Ndũkemene atĩ tondũ wĩ street-inĩ, aca wende na uge atĩrĩrĩ, mũthenya wa mĩthenya nĩngekatĩa nĩngoima atĩrĩrĩ ndĩmũrie nĩigana haha ũguo marĩ mathiĩ Ũtugi Children's Home makaingatwo. Gũtirĩ, tiguo? Ũngĩthiĩ Ũtugi Children's Home uge nĩ ũrenda handũ ha gũikara, nĩ ũkũheo handũ ha gũikara na nĩ ũgũthoma. Nĩtũranyitanĩra? Ũtugi Children's Home, na ndũkarore wone ta wĩ mũkũrũ kana wĩ mũnini. Aca, kwĩna kĩndũ kĩmwe kĩrĩa gĩtũmĩte ũgakorwo harĩ ũyũ. No thiĩi mũcerere nyũmba ĩyo ĩtagwo Ũtugi Children's Home na nĩ njũĩ nĩ mũgũteithĩka. Mũtũrĩre ũyũ ũrenda mũndũ ũkwamba accept situation yake, tondũ ithuĩ ta ũrĩa ũmwe witũ auga haha, we are only privileged. It is a privilege. Ona ithuĩ no kwa maitũ mangĩ kũndũ kũmwe kũũru mũno. But tũkenda na tũkuga tũkũnyita mũtũrĩre ũrĩa ha. Koguo tũkiuma ũmũthĩ, please, nĩngũmũteithia. Tembeleni Ũtugi Children's Home na najua hapo mtakubaliwa na mtapokewa na mikono miwili. Sababu hiyo nyumba ama the Children's Home, it is under the Anglican Church of Kenya. Na sijawahi ona mtu yoyote ana haja akaenda nyumbani ama kanisani akafukuzwa. Hilo tu ndilo umbile langu. Sababu I know most of you have the potential. It is only that hamjapata nafasi ya kuiwe exploited. So mimi nawaomba tu. Nĩgetha tũhote ona ithuĩ, ta rĩu ũguo haide hatĩ nake arathiĩ kũgĩa kana kau ũguo gekũrerwo atĩa. Ũngĩkona athiĩ Ũtugi Children's Home harĩa athomithio ũhoro wa njuĩrĩ, ona nĩ kũgĩũka na nĩegũthondeka ũrĩa ũngĩ ũgĩathondeka njuĩrĩ ainũka na ngiri yake he mũndũ aiya. Koguo gĩai na rĩciria rĩu rĩa reke twende kũmenya kaũndũ kerũ. No ũguo, asante. Tũgũkĩte kuona the street children na twahe airĩtu sanitary pads, twamahe nguo kumana nginya anake, twamahe nguo, twamahe kĩndũ gĩa kũrĩa na bado twamarĩria na twamonia bata wa kũiguana na aciari ao, tondũ amwe maumĩte mĩciĩ-inĩ yao. Twamera bata wa kwaranĩria na aciari mao na gũ-solve mathĩna to nginya more mũciĩ, mamenye ũrĩa mangĩhota gũ-solve mathĩna mao. Na akorwo rĩngĩ mũndũ ndaraigua na mũciari, no ethe ta aunty wake kana uncle yake mahote kwaranĩria na
aria marenda gucoka cukuru matigetigire kana mone taguo me thutha muno no macoke matimacerere. Yes. Maundu maria maratuma ciana coke street-ini amwe ni kwaga kuiguana na aciari mao. Undu ucio ungi ni arata. Mundu ringi ni arona murata nja ya cukuru ena maisha mega, ringi ni aragea mbia koguo ni arenda guka, na bado gutumira dawa cia kulevya maratuma moke tondu riu mundu atumira ringi ta nguru, ringi ta bangi, akona riu ni atigana na cukuru arenda kumenya maisha ma nja uria mahana. Mingi muno ni teenagers na I think hau niho kiria the behaviors na self identity kingi crisis ciukagira. Koguo mundu teenager ni arenda kugeria maundu mingi, na riu in the process nirio urona mundu ni ara engage, ringi ni agea de cukuru aka drop out, ringi ni ambia gutumira dawa, unaona, akaja ku drop out, na ringi na arata maramwira tugerie uyu, na ringi akero kaundu ni muciari ndarenda kuigua, afu bado no arageria ku understand mwiri wake. Most of the time boys ni ma affectagwo muno ni peer pressure nginya gukira airitu, na most of the time ukona tariu ria mwanake na tungirora nginya thina wa meciria nimo mara affect muno na thina wa meciria, na I think iyo ni one of the reason ya mistreat-ini. Tondu angĩkorwo mũndũ ena stress kana ena depression, nĩarigua hinya gũshare na aciari kana na andũ mangĩ, arabu rĩngĩ andũ arĩa arashare namo makamũ-mislead. Rĩu ũgakora rĩngĩ nĩekorire arabu rĩu as a community kuna iyo gap ya ciana cia airĩtu na ciana cia kahĩĩ. Nĩ kũronekana taguo ciana cia kahĩĩ citiganĩirio compared na ciana cia airĩtu. Koguo kĩu no ikorwo ĩ kiundu kimwe kiria kiratuma anake makorwo me maingĩ gukira airĩtu. Hapa kwa na nyinyi leo tunataka ku appreciate na jo huko nje ya ku appreciate, si ndio? Ukienda ku approach mtu anawatusi, anaongelesha vibaya, si ndio? Lakini leo tumekuja ku appreciate na tumewaletea vitu mob. Hii siongeangi sana, but it's a pleasure to be here. It is just to embrace our children in our society. Na yale mambo yanafanya ni kuinua maisha ya hata kama sisi ni vijana wale wadogo ambao wamesaulika kwa mitaani yetu, lakini tunajua ni watoto wametoka kwa familia na ambao tungependa kuambia kwanza wajumuisha pamoja kwa kama familia ya Kirinyaga Queen. Kwa hivyo kama familia ya National Irrigation Authority, pia manager wetu aliweza kutoa mchango ndio tusaidiane kwa pamoja kuinua na kulisha familia hata kama ni wa mtaani. Kwa hivyo sisi ni kuambia Mungu yupo pamoja nanyi na ataendelea kuwalinda, na maisha ya leo sio ya kesho. Mtu ajui maisha yake ya kesho ama namna gani. So sisi tunawapenda sana. Sisi tunaona tuna watoto wengine hapa wadogo wanahitaji chakula, wanahitaji nguo, wanahitaji mavazi na wanahitaji mahali pazuri pa kukaa. Kwa hivyo sio kusema ati sisi ni wazuri sana, lakini Mungu tu ametujalia. Sisi kwa kazi yetu ni kuwaombea Mungu aweze kufungua njia ya maisha yenu. Kwa hivyo najua sio kupenda kwenu, lakini Mungu ndiye anajua maisha yenu ya baadaye. So to the Kirinyaga Queen Media, Mungu awabariki sana. Hata kuchukua hiyo nafasi ya kutembelea watoto wa mtaa wa Ngurubani. Wakati kama huu jana kumekuwa na mvua mingi hapa Ngurubani, na watoto wengine wanaona wengine wamenyeshewa. Mmewaletea manguo, mmewaletea chakula, mmewaletea kitu ya kukunywa, wanakunywa maji sasa. And that is what we call brotherhood and sisterhood. So wapigieni makofi mazuri. Kwa hivyo mimi ni kuambia the Kirinyaga Media Queen, muendelee na moyo huo. Hii saurike, and you have put a landmark not even to other medias na wale wengine hata kama sisi kama community. Ni kuambia this is a challenge, and you have put even to the locals na kuonyesha watoto ni wetu and they belong to us na tunavaa kuwapenda. We must incorporate them kwa sababu hawa ni watoto wametoka kwa familia kama sisi. To the Red Cross, Mungu awabariki sana kushiriki pamoja, na kwa sababu na wale washirika wengine wametoa nafasi hata kama sisi kama National Irrigation Authority hapa Mwea scheme tukiongozwa na manager wetu tunampenda sana, anajali maslahi ya watoto. He normally
for the children. Na kwa hivyo ndio maana akinituma hapa anajua tumewakilisha vizuri na tuko hapa tusimame pamoja na Kirinyaga Queen ndio tupeane na tushikiane pamoja because they are doing a noble call to the community.